Reka mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mukomeze muri banditse ijambo subscribe mu kwego k'uburyo cyangwa se kubakoresha muri w'igifaransa handitse s'abonner mukande kuzogera kugira tukimara gutunganya amakuru yacu n'ibigano byacu bijye bihita abibageraho ako kanya. Tariki ya 5 ukwezi kwa 12 2025 makuru azindutse avugwa ni menshi cyane. Hari amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo yashyizwe umukono bakuru b'ibihugu byombi bahagarariwe na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yarahari, President wa Burundi Evariste Ndayishimiye yarahari, President wa Angola Joao Lourenço yarahari, hanyuma uwari uhagarariye igihugu cya Uganda nawe yarahari, hanyuma n'abandi batandukanye bose bakaba bari bitabiriye. U Rwanda ba minisitiri w'abanyamahanga bari bahari ndetse na Therese Kayikwamba Wagner wa Repubulika Demokarasi n'abandi benshi. N'umuhango wakurikiranwaga n'abantu live mu buryo butandukanye. Hanyuma reka tuganire kuri Bamporiki Edouard yahoze minisitiri umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco, byinshi kuri Bamporiki Edouard umaze iminsi atagaragara mu ruhame. Reka maze mbasubize inyuma gato, muribuka amagambo Bamporiki Edouard yanditse agira ati ndashima umwami mwimitsi waturabutswemo ibikomere bikomeye cyane akadutoranyiriza umwami mwimyi akamutongera ati kuba mu cyomoro ati nawe akadukundira akatwomora atwomora twakosheje atwomora twasitaye atwomora twasitajwe atwomora twakomerekejwe atwomora kandi twiteze imitego akanatwomora twatezwe imitego atishimirwa mwami mwimyi muri wowe ati tubasha kubona ububasha bw'umwami mwimitsi. Aya magambo niba uyibuka neza fata agakaramu gato wicare ku ruhande tuganire. Mbere gato yuko ndaza kwinjira nyirizina ku nkuru iri kuvuga kuri Bamporiki Edouard, yari amaze iminsi agaragara muri bimwe mu bikorwa bya guverinoma y'u Rwanda ariko atari nk'umushyitsi mukuru cyangwa se aho yabaga ari kumwe n'abandi bayobozi n'undi basanzwe bari muri politike y'igihugu. Ngira ngo mwibuka ko yagaragaye mu ishyingurwa rya cyangwa se mu birori byo guherekeza Ingabire Marie Immaculée wahoze ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, n'ibindi bikorwa bike bike agenda agaragaramo. Mwicare tuganire kuri Bamporiki Edouard. Nyuma gato ndaza kubabwira andi makuru akomeye cyane avuga kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda ufungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Nayo ni amakuru atugezeho muri aka kanya muri iki gitondo cyo ku itariki ya 5 ukwezi kwa 12 2025. Mbere gato yuko ndaza kwinjira neza kuri aya makuru nyirizina, reka mbanze mbabwire ibikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu buryo bw'incamake. President Paul Kagame rero nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize ati ndabibizeza. Ni President Kagame yashimangiye ko u Rwanda rugomba kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe. President Paul Kagame yashimiye ibihugu byose n'abantu bagize uruhare mu biganiro byagejeje ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Yizeza ko igihugu ayoboye cy'u Rwanda bize neza ko kitazateshuka ku ntego yo kuyashyira mu bikorwa. Nibyo mukuru w'igihugu rero yagarutseho ubwo yari mu muhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC wabereye Washington DC. N'amasezerano arimo ingingo ngari nko gusigasira ubusugire bw'ibihugu no kurinda ubushyamirane, gusenya imitwe yitwaje intwaro, gushyiraho urwego rw'umutekano ruhuriweho, gucyura impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi, uruhare rwa MONUSCO n'izindi nzego ndetse n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango, avuga ko bigaragaza ko uru rugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rero berugezeho none. Ati by'umwihariko ndashimira Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta muntu wasabye Perezida Trump gufata izi nshingano, akarere kacu ni kari mu tuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu we ku mahoro yahise ayafata. Aya makimbirane amaze imyaka 30 twabonye ubuhuza butagira ingano ariko nta na bumwe bwabashije gukemura ibi bibazo. Muri Mata nibwo Amerika yinjiye mu buhuza hagati y'u Rwanda na RDC, icyo gihe intumwa ya Trump mu bibazo bya Afrika Masari Boros yagiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma akomereza muri RDC. Perezida Paul Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya bwatumye haterwa intambwe kandi ko atigeze arafata uruhande, ahubwo yatuyoboye mu rugendo rugana ahazaza aho kureba hashize. Ashimangira ko inyungu y'amahoro ari uburumbuke n'ishoramari harimo n'irivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo zizaba ziri kuri President Donald Trump ahubwo kuri twe. Atasaba ibihugu bya Afrika no gukorana kugira ngo amahoro agere kuri bose. Yijeje ko u Rwanda rutazigera runengwa kutubahiriza amasezerano. Ati u Rwanda ndabizi
ntabwo ruzagaragaza intege nke, ibyo ndabibizeza. Inshingano yacu yahoze kandi nuko igihugu cyacu kigira amahoro n'ituze nyuma yo kunyura mu byago bikomeye. Uyu muhango wari witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Uwangora John Lorenzo, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'Uburundi, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, kandi hari Vice Perezida wa Uganda Jessica Arupo. Mu ngingo ngari zigize aya masezerano harimo ko impande zombi zemeranyije ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba kubahirizwa, zemeje gushyira mu bikorwa gahunda ihuriyeho yo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi CONOPS yemejwe mu biganiro bya Rwanda tariki 31 Ukwakira 2024. Zemeranyije kandi ko ubusugire bw'u Rwanda bugomba kubahirizwa hasenywa umutwe wa FDLR nk'uko biteganywa muri CONOPS ivugwa haruguru. Gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho izamara iminsi 90, hakurikireho iminsi 30 yo gusubiza uburasirazuba bwa RDC ku murongo no ku rwego rw'umutekano. U Rwanda na RDC byemeranyije ko mu gihe habaho ukutumvikana kuri izi ngingo bizakemura mu mahoro hashingiwe kuri gahunda ziteganyijwe mu nyandiko y'amasezerano cyangwa andi yagira umusanzu atanga aho gushyamirana. Byumvikanye ko bigomba no kwirinda ibikorwa by'ubucotoranye nibijye mu bikorwa bya gisirikare byo kuvogerana cyangwa se kubashyigikira byaba bikozwe mu buryo butaziguye cyangwa se uziguye. Nk'uko byakomeje kugenda bigaruka rwose n'umunsi wari ukomeye cyane. Perezida Paul Kagame, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, wakoze akazi gakomeye cyane ko kuganira kuri iyi ngingo, biza kurangira rero ishyizwe mu bikorwa muri rusange. Amasezerano yasinywe ku munsi w'ejo, abantu bose baravuga bati kera kabaye, amahoro arabonetse mu Rwanda ndetse no mu karere. Reka mbabwire mbere gato ko twinjira kuri Edouard Bamporiki, mbabwire ko Ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatsinzwe urugamba rihanganyemo na AFC 23 rwakomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuri wa 4 Ukuboza 2025, riva muri bimwe mu bice byagenzuraga. Ibice byo muri intara birimo Katogota, Ruvungi na Rubarika, muri teritwari ya Uvira, muri sheferi ya Kaziba, muri Warungu, imaze iminsi 3 biberamo imirwano ikomeye cyane ihanganishije ihuriro na AFC 23. Ingabo za RDC iz'Uburundi za Wazalendo byarashe ibisasu biremereye cyane muri centre ya Kamanyora hafi y'umupaka uhuza ibihugu bigera kuri 3 ndetse no muri Kaziba. Muri teritwari ya Kabale, Wazalendo yaturutse misozi ya Kajeje binjiye mu duce dutandukanye two muri centre ya Mudaka, barasa amasasu menshi cyane mu rwego rwo guca igikuba mu baturage. Wazalendo bishe abaturage babiri bo muri Maduka, bakomeretsa barimo abanyeshuri 3 biga mu ishuri ryisumbuye ryo muri centre. Bahagaritse ibikorwa by'abaturage birimo ubucuruzi, bafunga umuhanda uhuza iyi centre n'ibindi bice birimo Bukavu. Imodoka zanyuragamo zimara amasaha menshi cyane zabuze aho zinyura. Abarwanyi ba AFC 23 baturutse Bukavu bageze muri centre ya Madaka, birukana Wazalendo banafungura umuhanda wari wafunzwe. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yagize ati kuri wa 4 tariki ya 4 Ukuboza 25 saa 3 z'igitondo muri Mudaka muri Kivu y'Amajyepfo, izi ngabo zarashe ishuri ziteza impfu n'inkomere zirimo abanyeshuri bizira karengane ubwo bari mu masomo. Ku gicamunsi kandi abarwanyi ba AFC 23 bakuye ingabo za RDC na Wazalendo mu misozi barimo ubwo bagabaga bitero mu bice bya Kaziba irimo Butuzi, Chemba na Bumbu, Mwela ndetse na Bumbu. Nk'uko byagenze kandi mu minsi 2 ishize, ibisasu byarashwe mu duce twa Kaziba na Kasheke, Kasigarire ndetse na Kashozi, byasenyuze abaturage, ibikorwa remezo abaturage bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryagerageje gukora AFC 23 muri Kamanyora ryifashisha intwaro ziremereye nka BM Grade, indege ya Sukhoi 25 na drone z'intambara, ariko ntacyo byatanze kuko iracyahagenzura. Icyakoze bamwe mu baturage ba Kamanyora bo bagize ubwoba cyane ko hari bagenzi babo bishwe n'ibisasu barirwa mu magana, bafashe icyemezo cyo guhungira mu Rwanda no mu bindi bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bizera ko bitekanye kugeza amagingo angahe. Twinjira ku nkuru yacu nyirizina kuri Edouard Bamporiki. Uyu nguyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko, akaba rero ari byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa. Tariki ya 19 ukwezi kwa 2024 uyu Edouard Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri yagaragaje ko yishimiye cyane imbabazi yahawe na Perezida Paul Kagame, avuga ko agarutse ari umuntu mushya. Iteka rya Perezida riha imbabazi abagororwa ryasohotse mu igazeti ya leta tariki ya 18 Ukwakira 2024 rigaragaza ko hari abagororwa bagera kuri 32 bahawe imbabazi, barimo nabo bari bafungiye mu igororero rya Nyarugenge. Tariki ya 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, imyaka 4
mutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yarahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiye ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatare Norbert mu iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Akiva mu igororero ku itariki ya 19 Ukwakira 2024, Bamporiki yahise atangaza ubutumwa bugaragaza ibyishimo afite nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter yagize ati: zireze urugemwe rurameze, urubuto rutabuze, umutwaro nagatwaye iteka, umutware wanjye arawutwamishije, imbabazi ndabutuye, ati kandi ndunamutse ndemye, ndanyuzwe, ndumva niyumva nkindirira, nshimye Uwiteka waturemeye umutware Paul Kagame kubwe ubwere bwimuye ubwirabure, ati bidasasiwe ubwira kabiri. Ni ubutumwa bugaragaza ko yishimiye imbabazi yahawe ndetse ko atuye umutwaro wari umuremereye, agarutse ari umuntu mushya mu gihugu cy'u Rwanda. Abahawe imbabazi icyo gihe bose basabwaga rero kubahiriza ibintu bitandukanye birimo no kwiyereka umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahaba aho ubushinjacyaha bukorera no kumenyesha umudugudu w'akagari, umurenge n'akarere byaho aba mu gihe cy'iminsi 15 kuva iteka ritangajwe mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Hari kandi kwitaba ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze naho atuye, aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi k'umunsi wagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze, ndetse no gusaba minisitiri ufite ubutabera mu nshingano uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga. Ibyo bigomba rero kubahirizwa ku wahawe imbabazi kugeza igihe yari asigaje icyo gifungo cye kirangiye. Iyo bitubahirijwe hari ubwo uwahawe imbabazi ashobora kuzamburwa. Iteka rikomeza rigira riti imbabazi za perezida zishobora kwamburwa uwazihawe bitewe n'imwe mu mpamvu zikurikira: akatiwe kubera ikindi cyaha mu rubanza rwabaye ndakuka, atubahirije kimwe mu byategetswe muri iri teka. Icyo gihe kandi uwambuye imbabazi afungwa igice cy'igihano cy'igifungo yari asigaje igihe cyahabwaga imbabazi. Hanyuma tukiri kuri Bamporiki Edouard, yagize ati hari isengesho rwose, ati Mana y'u Rwanda mpera imigisha abampetse n'abampekeye, abansuye n'abansabiye, abangaye n'abangoroye, unyishyuriye imyenda y'urukundo, ati nahunzwe, ati n'abanshagaye, ati witurire buri wese kandi bwikube karindwi ibyo yanyifurije n'ibyo yangiriye, izuba rirandasiye, ati nsenga nshima kandi nsabuku. Ubutumwa bwari buherekejwe kandi n'irindi sengesho rinini Bamporiki agaragazamo gushimira umukuru w'igihugu wamuhaye imbabazi. Muri sengesho harimo aho agira ati ndashima umwami mw'imitsi waturabutswemo ibikomere bikomeye cyane, akadutoranyiriza umwami mwimyi, akamutongera kuba nyir'icyomoro, nawe akadukundira akatwomora, atwomora twakosheje, atwomora twasitaye, atwomora twasitajwe, atwomora twakomerekanyije, atwomora twiteza imitego, akanatwomora twateza imitego. Shimirwa mwami mwinyi, muri wowe tubasha kubona ububasha bw'umwami mw'imitsi. Yakomeje avuga ko umwami mw'imitsi ujye uturindira umwami mwimyi, ati nakomereka umwomore, ati kuko ubwungo n'icyomoro wamuhaye nibyo atwomoza igihe akeneye icyomoro n'ubwungo bw'ibye, nkawe ujye umuha ibyo mu bubiko bwawe mwami mw'imitsi, ibyo wagenewe abami bimyi, ati nkawe ujye ubimuhana umwete, kuko kugwiza ubugiri n'ubugingo kwe niko kuramuka no kuramba kwacu umwami mw'imitsi. Muri sengesho Bamporiki kandi yakomeje asaba Imana mu bihe biri imbere rero kuzakomeza guha u Rwanda abayobozi beza, ati ubwo u Rwanda uruhaye kwanda ejo haje, uzahore utwimikira abameze ukukwe, abateye ukukwe, abatoza ukukwe, abatokana ukukwe, abimana ababo ukukwe, ati abagwiza mbabazi ukukwe, abaha u Rwanda kwandana ibigwi ukukwe, ati abataramana u Rwanda ukukwe bizaduha kunambaho, ati nk'abagaragu batagira icyo bashinja sebuja wa sebuja u Rwanda nirweme. Akaba rero tariki 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongera ibihano byari byahawe Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco y'imyaka 4, rutegeka ko afungwa imyaka igera kuri 5 akanahatanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma rero reka turebe iyi baruwa ifunguye yandikiwe Madame Ingabire Victoire bikuye muri ibe nkuru n'ibitekerezo bwite by'uwitwa Musangwa Arthur, umunyamakuru wandika ku ngingo zitandukanye. Madame Ingabire Victoire mukecuru nk'uko bamwe mu bakuba hafi ati bakunda ko kwita, ndizera ko uri amahoro aho ucumbikiwe muri station ya RIB i Remera. Ati nubwo wakunze guhemukira urwakubyaye ukemera kuba igikoresho cy'abifuza kurubona ruzima, uri umunyarwandakazi wifurije ubuzima bwiza. Ku myaka 57 yawe myiza, mbona wari ukwiriye kuba useka n'abuzukuru, ubaha amata nk'undi mubyeyi w'u Rwanda, ukarera igihugu kikagera ku iterambere benshi bakifuriza. N'agahinda
kuba ari wowe unyuzamo imigambi y'abashaka kongera guhekura u Rwanda bakarugeza hanyuma yaho rwageze mu mwaka w'1994. Sindi nk'aba bandi bakwikoreza umutwaro w'umubyeyi wawe Thérèse Dusabe aho yakoreraga ku kigo nderabuzima cya Butamwa yiswe dogiteri w'urupfu kubera kwica abagore b'abatutsi bari batwite agahonda impinja ku nkuta icyana igatozi. Kuki wakwikorera umusaraba we ariko kubera iki wemeye kuba umuvugizi we n'izindi nkoramaraso z'abajenosideri ziri kurira ubuzima hakurya iyo ukeneye kuba ubuzima bwawe? Madame Ingabire, ikinyoma cyo kwitwikira politike ushaka kugarura ingengabitekerezo ya Hutu Power mu Rwanda nturabasha kubona ko cyatahuwe kare? Niko se nibyo koko wanyarukiye hakurya i Belgrade muri Serbia wifashisha amatungo mu by'ubwenge bwabo ngo ushyire mu bikorwa operation shirubwo budahungeta serwakira sondage indi migambi ko umutego mutindi ushibukana nyirawo? N'igitambambuga cyamaze kumenya ko iyo uvuga ngo ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'impunzi ziri muri RDC ubugira ngo uvugira umutwe w'iterabwoba FDLR kuko niwo uhakorera. Sitati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1998 yarangiye ku itariki 31 Ukuboza 2017. Abo wita impunzi n'abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bagaruke guhirika ubuyobozi buriho no kumaraho burundu abatutsi mu Rwanda. Umunsi ugira uti newe ishema n'ibikorwa bya Wazalendo kuri benshi ibyawe byabaye nka ya mabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga. Kurema ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ihuriye ku rwango yanga abatutsi rwizwi nka Wazalendo kwakurikiwe n'ubwicanyi bwibasira abatutsi b'abanyekongo kugeza naho botswa bakaribwa ku mugaragaro izuba riva. Ibyo bigwi byabo bigutera ishema? Nibyo ushaka kuzana mu Rwanda? Oya, ubukire nk'ubwo ndabugaya ntumeho. Madame Ingabire, ziriya ngirwabihembo abanyaburayi bagushukishije ukibwira ko uri gitangaza nuko bakubonamo igikoresho cyiza bakwifashisha ngo basubize u Rwanda mu bihe by'umwijima wavuyemo nyuma y'uko FPR ibaheje burundu mu buzima bw'igihugu cyacu, bahora bashaka aho bamenera ngo bateze akaduruvayo. Niyo mpamvu ubwo umubyeyi wawe n'abandi bajenosideri bari mu Burayi bagutoranyaga ngo ujye kuyobora RDL na RIL, FDLR na FDL inkingi, abo bera bahise bagusekera bakwizeza ubufasha baranabuguha. Ati koko utera inkunga ibikorwa bya FDLR wirengagiza ko ibitero igaba ku nzirakarengane bisiga imfubyi n'abapfakazi mu Rwanda. Umunsi numva uvuga ko wifuza gusubira mu Burundi gusura umugabo wawe abana buzukuru, ati nibajije niba ujya ufata umwanya wo gutekereza ku batabibasha kubona ababo kuko ibitero bya FDLR wateye inkunga byabahekuye. Uwavuga ko uri umubyeyi gito yababeshye. None mukuru w'igihugu arakubabariye usohoka utarangije igihano, usohoka muri gereza wizeza ko ugiye gutanga umusanzu mu kubaka igihugu. Budakeye kabiri uti ndi ingare ya kasha. Bariya badepite b'i Burayi bakubwiye ko uri ikivejuru ku buryo wahonyora amategeko y'u Rwanda bikarangira aho ngaho. Ati ntaho kwifuriza gufungwa kuko hari byinshi byiza wakabaye ukorera igihugu iyo udatana. Gusa abakurambere bavuze ko inkubisi yayo iyitarukiriza. Imbabazi wahawe wageze hanze wibagiza ko zifite amabwiriza azigenga, witerera hejuru nk'uwageze iyo ajya. Ese wazirikanye ko kuba wahamwa n'isubiracyaha byatuma ujya gufunga imyaka 7 wari usigaje muri 15 wakatiwe ugakomerezaho n'igifungo gishya wahawe? Wari waramijwe kugambanira igihugu ugamije kucyuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ubu urakorwaho iperereza ku gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo guca umugambi wo gukora ibyaha ndetse no kugira nabi ubutegetsi buriho cyangwa se perezida wa repubulika, guteza imvururu cyangwa se imidugaro muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko ndetse no kwigaragambya cyangwa se gukoresha inama mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hanyuma se ninde wakubwiye ko gukora politike ari ukubuza igihugu umudendezo? Ubundi niba ugambirira kukibuza umudendezo utakiyobora, ubwo kikugeze mu biganza hacura iki? Imana ikomeze irengera abanyarwanda. Iyo uba ugenzwa no gukora politike koko wakabaye warayikoze, kuko Habineza Frank na Mpayimana Philippe barayikora kandi ntibigeze bakusanya abantu ngo babasomeshe ibitabo by'uko bagomba kumvisha FPR. Bashaka ibisabwa bakiyamamaza kugira ngo rero nibatsinda bazayobore, batsindwa bakemera. Kuki ucyumva ko uzayobora ari uko umenye amaraso? Ubwo nsubira hagati y'inkuta enye, iyi nusubira hagati y'inkuta enye imageragere tibanyo kubujana basobuja bazasakuza mu itangazamakuru leta y'u Rwanda ihotera batavuga rumwe nayo. Iyi niyo turufu bakoresheje kuva mu myaka 30 ngo basige icyasha leta y'u Rwanda irangajwe imbere na FPR, ariko abanyarwanda tuzi ibyacu kubarusha.
wowe iyo urebye ibikorwa byawe ubona bikwiye kwitwa kutavuga rumwe na FPR cyangwa no kutavuga rumwe n'abanyarwanda? Ku munsi wawe wa mbere ugera ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi muri Kamena 2010 ukabaza ngo imibiri y'abahutu irihe ko ubona iy'abatutsi gusa, benshi bahise bamenya ko utazanywe na politike. Bamenye ko uje guhagararira abagifite ingengabitekerezo za Parmehutu, imwe Kayibanda na Habyarimana bimakaje kugeza hishwe abatutsi barenga miliyoni imwe mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, bikorwa mu minsi 100 gusa. Naho wifuza kongera kutubona ntibizaguhira. Twarize ati bihagije, uzabwire bagutumye bashake ibindi bakora. Wabeshye ko witandukanyije n'ibikorwa bya FPR inkingi ubwo wafungurwaga, ariko n'uyu munsi urayiyoboye kandi witabira inama zayo zihoraho, ukanakira amafaranga abanyamuryango bayo bakusanya ngo bagutunge nk'umuyobozi wabo. Iriya baringa wise Darifa w'umurinzi ntiyemewe umutwe wa politike ukorera mu Rwanda, ariko ntibyakuje gukomeza kwita perezida w'ishyaka ukanashaka abanyamuryango bashya, ari nako uhugura aho usanganywe uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Buriya wumva warusha abanyarwanda tungana guca ubwenge tukibeshya ko iryo rya ishyaka washinze turabizi ko ari ishami rya FPR inkingi mu Rwanda? Biriya basobujana banyokobuja birirwa batuka perezida wacu ngo umunyagitugu, uzabwire ko ari uwacu atari uwabo, nitwe tumutora ngo atuyobore sibo abayobora. Hari umuyobozi uzi wigeze yanga agasuzuguro kabo ntiyitwe munyagitugu? Uhere kuva isi yaremwa kugeza ubu nubona n'umwe umbwire. Hanyuma wowe ushaka kutubuza ituze tumara imyaka 31 bwa mbere muri ibi binyejana bibiri nguri intwari, akabigasekwa nk'akeza koko. Ati zibukira bibuzi mugaruka ibuntu kuko nawe bushatse waba umuzima, cyane ko ukwibyiza ukerera igihugu imbuto, komeza ugira amahoro. Ibaruwa ya Mutsanga Arthur ukunze kwandika rero gutanga ibitekerezo ku nkuru za politike mu Rwanda. Reka mashimira mbifuriza komeza